Cat mood presiden. ML ada cat ini sekolah. Mana itu kilo? Oh, stop. Good morning, everyone. Good morning to our honorable chief guest. Please host our national flag. Let's sing our national anthem. भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ইয়াত উপস্থিত হৈছো নতুন কথা নহয় 1947 15 আগষ্টত আমি ইন্ডিপেন্ডেন্স পাইছিলো ফ্ৰম ব্ৰিটিছৰ পৰা আমি ইন্ডিপেন্ডেন্স পাইছো তাৰ পাছৰ পৰাহে আজিৰ দিনটো আমি সদায় ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে হিচাপে পালন কৰি আহিছো সো বিশেষ নকওঁ ইমানে ক'লো বাকি আমাৰ প্ৰেসিডেন্ট ছাৰে ক'ব Now I would like to request our president to give a speech. Pardon everybody nilo lasi independence day lo lasi tum aluhi block education block rongkhang block pen same aluhi wanglo alang li same pu hansi sang same pen pu hangcho sang same la pendak itum kado weche tonglo la penili tum bangke dak LP school ME school open high school itum kado ka beta unitedly itum dak soplek bang hoist lo la pen nitum pini pen ge mane school samenang dunberpu gedi itum pen itum lota thego nei gedi kado beta every student same lasi government pen same har ghar tiranga every nook and corner tiranga each and every school tiranga lasi itum non tiranga same itum laswa text me pangjarlo la pen
nilihin pen sabe alang litum han tuning rilo ba ning arong lo penang litum ka do ko westa nang chetong nun pen ilitum la soplek kapang jarlong en nili same ning arong lo pen ke churu lo nang litum ka do we pan same la pen ilitum non pen e prang an same ilitum adun anutin bang putin same labang so skulong nang kachar lidun edjia pan nilihin pen same tuning rilo pen na nang dun tang an same ninga klong pen mane nang litum homework pen chenglok ka do ko we same nang litum lut chelang nang po homework ta chiklem nang po la pen non ilitum lang nam nang public school long kidun tuman ilitum guardians do mo guardians meet pa do nang guardians meeting pa do nang guardians meeting long pen ilitum chingwai jingkisi ilitum dak ilitum government school long all students same mo next session 2025 session long pustame ilitum dak so government school long admission pa bang edji panitum chuning rina pen cingki dam na lalo la pen student bang ke ilitum next non comment da LP school ke LP school on 62 pen mo next 2025 bang ke ilitum 100 cross na po sensory cross na po la pen ME school long punon high school long putame ilitum kan nang te 44 di 60 to 75 student an ilitum bang next session bang do unang ji la sinili pini la bang so Independence Day long pen si tuning rilo kadok we family fan same public fan same guardians fan same mane daka school fan kapang tangi fan sinili hin pen tuning ri padikrim lo kardom Our LP headmaster to give speech. Kadom. So 78 Independence Day along. Nang si tong dun block along ya maisa la pen English sangho la pen fangcho sangho la pen ME school long president la pen LP school long president el tung upisi ladap plek host nang kok malabang chinga tum mane British pen ke jo arni hempre ke long arni lo asila bangso plek host nang kok lo asika do ka we tum ingrum pet pen la bangso plek host long ke tum blok pen ke bang maisa nang si tong nong tai tum ko pai lo pusinili ci hok mon lo la pen kado ka we ME school pen kadang lok LP school puno high school puno itum ingri siwet kam klem ke dam pen ke do pen ke thak pen la pen student pen kadang lok api apu tunda la an su se la bang so school ka pai tangi mate pacet tak e pan ke api pori deng sidolo na si kado ka we school ke na ke toy dun aji pan si nilihin pen la bang so 78 Independent Days pleke host along pen tu pan chuni ri pen ilam thing kon kolok kado Our high school headmaster sir to give speech. Dear students, parents, colleagues, teachers, and respected guests and dignitaries, today we gather here to celebrate 78th Independence Day of our country. So, in this momentous occasion, it reminds of the struggle and sacrifice made by our freedom fighters for our country to liberty. So as educator, we have the we have a vital role to save the mind of our generation. So we would like to request from the students, and also we would like to promise on behalf of Borpura English High School, ME School, and LP School Langkat that we would give quality education, as well as we will give free education. So we also request you to be a good student, be disciplined, be punctual, and be good to everyone, each and every of you, to be a good student. So I will not make my speech long. I will conclude my speech by saying, may our country prosper. Happy Independence Day. Thank you. And now that's all. The program is concluded.
pini along to stand to Alisa pen ni panang johang lo la si di Karbing long Libarian district asia tri hoi pen ni alang litum nang pa teng mani di dak tong ni lo la si di pui bang ke katu ko pini independent de pulote ni ngarong aji arni ta hok pen si katu ko all Karbing long ali all India ta pini katalon arani lo la si pini bang ke ahok lo la ilitum la bang soa plega bang ke aman ke thenai ke ilitum la national flag hello la si ilitum pini la soa plega bang jong si dangja pen ilitum kunani war tit la so haru bangali biber bimbet si kenang sor lo la si ke bang jilang aningkan pen tame la ilitum CM Dr. Tuleram Rong Hamhanda Chuning Bilo la si katu ove la दुकानदार लोग के जोर अफ्लेक ले लिचुनाम पोस्टा में आदर के थे ला पेन ए नीली तुम Karbing long le barnion pen dami नीली पु सेंट्रल लोग बांग नीली तुम प्रोग्राम दो ini la si नीली बांग तोंग ले दादा ngahang dada mak la si kadu gawe auto stand atumhan नीली Kardom pilo ningang sama Kardom pilo नीली panang johang po 15 August 24 1978 independent itu India independent pen 78 years plan lo masih nitum ta Heruni auto institution pen nitum ta prang ke nitum hosting long le polisian non bang ni kan komplit bak dolo nitum hosting bom lo lasan thorat ta pini nitum aku 15 August umat hasin nitum ta president secretary angkon auto institution member atum ta celang pet si nitum ta pini hosting lo lasi isi message bang pintung bang ke ya nilitum India arlo si dosi aku India arlo amasi la flag dukan bakulat long ke jora flag bang nilitum flag so nam dam sita a flag bang jer so bisa we plikep pokep sita nilitum la so tengklon te nitum ke India ke independent ku bang ke kosong li pupo lasi ajak tum long theglong lo pini political party long bakumne political office long ta theglong lo je flag ke bang ong o a flag bang ini ke message use po penamolom ke nane dustbin su long si theglong po tuwar long si theglong po mane puber si theglong po lason si bang warchorti laso bang jong si avedet nai aphan si laso awareness bu bang ke nane pine tum institution ta political party tum ta awareness bang dengdu nai pusi aku eprang bang ni tum ta la so awareness bang dengdu ni athema la flag bang ke ili tum ke penangana jakong matila aso jakong join ni sini tum ta nona India des long ta ni tum ta sadin bom long si ni tum ta suli bom lo lasi laso message bang ke nilia sar tuliram rohang ta puintung bang ke la hello je flag bang ni use pamelo penna bang ke nane dustbin long theglong le der nai mane apuber long nane to war long war chor bang ke aveder nai pusi to sar tuliram rohang ta nili bang ke dak kheruni auto institution bang ke la kai request lo je penna pen bang lason bang ke aveder nai aphan se awareness bang ke ba pine sigjit bang ke la order bang do nai pusi nili ahin pen puro aku nil tum bang ke dak West Karbing long district labor union secretary of Hanta Pini tum hang lo kasi alang yang pini